and Victorious Faith Ministry. Mpomo Shapaka. Yeah, no, you're right in that. Yes. Mamedi Kapalaka la Facebook ki Pastor November and Victorious Kuklem Kumbini or what Satina. But Bomema. Les bons maman Toto, les celebrate it. What's my Satina and Salidi Park? Eh, Doctor, Satina and Salidi Park, but it's about to Bahama Bahat Ella. Kerajorna inside Park, Mamma Caratan Satina, Sidi Jofena, but in Salidi Aparo, and a Mamma Carata, and the Aporosaro not a Kiriki. Kidia Poroso, but Bani Helanka Sona, Kakiriki. Pour utolo rukubla dieta sahau. So di wala. So di rate. So di rate. Rukubla lamba ya hao. We are very. So you ikile we are period no musana hana rukwesi. Mutabasa di setora nagi kuponela. So rinta di pakosejwa. Harinti di pakosejwa bimbato no basa di bati. Wabona mamira karota. So tazinena lunaba hatelam bashotan dieta bashotan di pako. Hasidi Jofela Satinina, Gereka Victorious Moholin, Mammy Garota Clubinsa, Nipas. Can I socialist tabernal by Tegre? Tabernal by it in the Morutinic Sakavaki, Salit, Leroy. Yes, tabernal by it. Yes, in that. By it, woman. But one department, but this was one social development. I tell you what I'm no, next time I have a Kitobu, but on social development. Batwang sida le batwang di bakeng tse ding tse nkekeng ka gona go di tlhalosa mo na radio yes ka motho mamedi le ba mametse le lo hanye le lo ja le qetile le thole le diaparo ya mamedi wa ka rata ne ke re ke tlo bua ka Sunday ne ke itse ke gala fela we lahlela le bogamatulong le maurambete ke re wa tseba e wena mkhombe ke bleletse jabuntu le ka Sondag ke e kare Motho FM o ka ba le o celebrate sebudi ka kgwedi monthly o celebrate presenter go gonna le ileng gore re motlotla ka kgwedi okay Dr. November okay antsa la Dr. November mkhumbe le ntse le phela le hloka utlwa dintho tsa ne tse o re neng re di bua ka tšhempe wow mkhumbe le hloka ho utlwa gore dintho tse ne di bua le fula tšhempe nnete sebe ke dumelo ho ja tšhempe a ne a di utlwile believe me ke gola tšhempe ka ba pushitse bophelo ba ye o ya leveling yong it's so that because you know how not to bohloko mkhumbe ngwane mongwe ntse te morutisi lengeng o kila bua ntho e bina bua ka ba Kriste ba Kriste ba selega o ka etsa dintho tse lokileng ha o ka backslide ba le tawa wa lahlanta te modimo kwana ba tlo ya Dr. November gore wa tsone le bohlokwa ka ha o le bohlokwa and ba bua ka onyefo ka ba tsela ntho tse mpe tso so modimo yes today the only thing you batho ba yetsang when you do something good but what you criticize but mohlang o hlokaetse matho ke hona batho ba tlo go tlotlomatsa ka nnete na ke gala ka le ga matolong sa mo le maurambete ba ka yetsa ntho go le motivate mkhumbeli because nnete se bile letsa ditse se bohlokwa wena o mametse bogapwa le le ja so you will hear o tla bona ga o bona advert tsa runa mona Motho FM di jingle le di bitsa ke tsona di jingle Doctor di jingle ga o palele voice ya Motho so ikare kana go tsene le ba mmamedi ntate yena yona ke kopo o bua mamedi ba ka rata o jana go ena e sia Motho FM le ba mmamedi it's high time mo ba mmamedi ba tshwanelang o re ba ke ba le appreciate not ka molomo fela not ka molomo fela mo mamedi not ka molomo fela because mkhumbe haiba teacher e patelwa go bua le bana ba sekolo haiba lecturer e patelwa go bua le baithuti ntate runa be re ho lona le di lecturer tsa rona le re thusa le re console le re beha hantle be re fela mkhumbeni ke o founela ba ke mkhumbeni ke o rata ke a leboha ka molomo but di teacher
di patallwa go bua ka tsona di patallwa fela o transforma di ba bua so le lona e le ka re momamedi ha e ba utlwa gore mare Mkhumbeni ke morata wa pala rule bohlokwa beside about a re fela ke a le bua ka mlo but momamedi ka nako tsedi ka re Mkhumbeni ke go ba fela transfer because momamedi re a ihloka tšhelete di presenter le hloka tšhelete jwalo ka baruti ba hloka tšhelete jwalo ka matitša jwalo ka batho ba hloka tšhelete le runa mosebetsi mo batho ba sebetsang teng ha hona motho ya le buang fela hothi company re a re o le bua le bona ba mamedi mo ba sebetsang teng ba le bua ka molomo again ba be ba le bua ka tšhelete you can imagine wena le momamedi company ya o le bua ka molomo e re a le bua hle you are such a blessing wa tseba o bua ha monate wa re thusa ha ba qeti ba sa etsetse mix. It is wrong. Momamedi wa kanata I saw nkile ka bona nna le ntho champion an rumelletse moaneng a sa movetse teng an rumelletse re dula ka ra rumetswa wa tseba ntho hi doctor wa tseba mwana movetse teng mwana se a tshela teng that momamedi wa karata batho ba mona batho ba celebrate champion ba gata bona ba ngata jwa something is not right. And namu mamedi batho mangata ba rata gore November rata tšhelete nna mamedi wa ka ratang ke a itseka ke tlo mapala nna ke a itseka ke thusa batho ba tshwanetse ba mpatale a ke tlo nkabe hotsa mo mamedi ne ke le motho mong ke ne ke thotse nkabe ke le baruti bana ba go bapalang ka bona ba lapileng ba sutlele baruti ba sutlile ka sono ka tlhabo a se nna yo a se nna kgale if mamedi wa ka ratang o gona gore wena o sebetsa company ya o bopatala ebile ha o sa patale le etsa to ile le nna mamedi wa ka ratang I'm expecting that nna mamedi wa ka ratang ke a batla tšhelete ba tseba ke re ke nyaka ke a batla tšhelete ebile ke dihlogo ke a batla because ke tlo le bua ka molomo fela nda bontso two time ke hle papa ka fa o ntse o dira ditiro tse di la bobedi le mo le lengwe o itse gore madi a tswa mo potleng ya ntate nna mamedi a ke tshabe kore nna mamedi se ke tse batho ka pa ba ipolaye ba nwa parafini ba ipolang a ke tlo tshaba o batla tšhelete nna ke tsabe mamedi ha ke tsabe because I know the impact ke etsa maphelong a batho ba sotleile batho ba thusitseng batho that re ka tswela ka ntle mamedi go lo sheba di step ladder o lo sheba le re e jwang le re e dipente e tswang e fade why because most of the time Larry is sebediswa ke batho ba selfish ke o hlwela o dima yona ba kana be ba ya udi o utlwa ba sebedisa so when o le motho batho ba ka o yetsa Larry ntate batho ba ka o yetsa Larry batho ba ka phama ka wena batho ba ka ba strong ka wena batho ba ka ba le matla ka wena batho ba ka gain strength ka wena batho wena ba ba utlweletse le jwang isinna na mamedi wa ka ratang o rata ka posa rata le ba batlang o tla ke re ke nyaka le tsebe Dr. November e batla tšhelete nna ka batla because qetelong ya qetelo re motivatewa ke hlola ke bolela batho ke re when o patala company ntho ya salary ha se salary it's appreciation when company e o fa tšhelete e appreciate what you are doing in the company. Number two ke o motivate it's a motivation bona tlhopha sa Mamelodi Sundowns re Patrice Motsepe ba hamadi ya wa utlwa ga gona le bakala gore ba se ke ba bere wa utlwa and that is why Mamelodi Sundowns se bapala I joke ba e bapala ka passion because ya patala mo mama so if people ba ka yetsa ntho ba ka itseba ntho that is why nka ba jotse ka di ruta kereke motivate banna ba lona monna wa hao ha o sebeletsa a o yetsa dintho have a way of motivating your husband motivate if mosadi wa a o thusa ntate have a way of motivating mosadi wa hao the same way batswadi la ha ka ba o motswadi wa bana ba o thusa ba o fa tšhelete ba o etsa jala ka motswadi have a way of motivating them yes ba motivate because if you don't know how to motivate batho ba o thusang that is why batho ba ngata ba struggle ha bana batho ba thusang why because batho ba tina re kgathala mo mamedi go thusa batho ba sa re motivate and sometimes le di budi tse dimo tse tla be di letsa pina tse tharo kana go ileng ba be ba tineile ka se tsama ka bogala o a ba bo fatse Dr. November kio motheo dimela motheo dimela a o ba mo fatse Dr. November ya no
be di tinele di butsa ba tla mo tsa pila tse tharo Uzela le gore mathata a sile kwa ka ja ka ona a ra ikona doctor ke yo te doctor motho o dumela gore mara ga kitse gore ke mogala wa rona kgotsa jang le ka gape gore founele Dr. November o teng ka kwano kgotsa ta romela molaetsa go 069846 alright motho o dumela re moruti okay o mo reditse doctor ke motlele okay mama nna wa tseba ke etsa jwang ke prefer gore motho a tle kerekeng ke mo rapelle then ha ko rapella dintho tsohle tse batho ba di entseng wena o tlo iponela tsona ho wena di tlo hlaha ho wena ba tlo bua ho wena ba lo ikaofela ba o loile nna ke sebetsa jwalo kgetsi di aka thank you mama thank you a re kopa ya ho etsaetse mohlolo maobane ne ke mametse ne ke shebeletse TikTok but ke shebeletse ka nako ntate moruti a rapellang di-wallet okay o gone go tlhaga doctor ya go siame ka fa le gore le mpho yes nako ntate moruti a rapellang di-wallet a re batho ba nke letswai ha ke nka wallet ha ke nka letswai yes ntate moruti a rapela jone ne ntse ke le stofong tse ke tloa hitare ke ya stofong ona le ntse ke le busy ke etsa mane stofong jwale ke nkile phone e ke beile mo pela stofong and then ke tshwere bile pizza ka matso gore ne ke futhumatsa wa bona ntse le mo stofong yes now ntate moruti a ba rapela ha ke tsebe rona o na reng because le kelelo ka ne sa concentrate ho ntwe ntate moruti a ntseng a etsa ka nako a thapela ntate modimo ntwitseng ka hona ntwe ntse ke rapella ne e ke buang bophelong ba ka e leng le hlonono la chelete ke le bua every time bophelong ba ke bile ntse ke jotsa le gato ntse re rapela ke mjotsa le gato ke batla modimo a nketsetse mohlolo ka o mpulela mamadi le hlakore la chelete now ntwe ile nya etsala gore ha ke ntse ke le mo ke le pitseng go utlwa ka re hona le ntwe nqhwelang ha ke concentrate thapelong ya ntate moruti e pile ha batho ba ntse ba phone ke ntse ke founela le gato ke re hona le motho a founileng a reng because o na sa kgone go connecta ka baka la network o le ratana sa kgone kana go TikTok so ntse ke mo fa di report tsa TikTok re bua le lerato ke etswa ke kena then next sa concentrate much more TikTok go tlona le ntho engqhwelang ke be ke khohlela haibo ke a hlatsa haibo be ke matha kilo hlatsa ke khohlela ke hlatsa ke bile ke founela le rato ene bomtsa se motho lo hlatsa ke a tshaba hlatsa ke founela le rato kana go ke hlatsa ha ke tata be ke re ke right be ke utlwa hona le ntho nyuluile e dutse mona ke re le rato ke qetile ho hlatsa mara hona le ntho mo e dutse mo e nyuluile then be ke sa tsebe bona ke etse eng because kana go ntate mo go sa qetile ho rapela ai ke bone ntate modimo ke fa e go diragalla ya tswantane ka hlatsa ya tswa gore ke la leboa ntate modimo a tseba ka tsela e tshosang ene ke bona gore nnete gore if ever o tlo tshwanela gore o atle one baloi ba tlo jela gore tabana le motho a lore a ja ha se papadi deliverance ke thotse ka tsela e nngwe tshosang ke hona ke eleletsweng ha ne ke hlatsa gore ntate mo tsa le thapelo ha ke tse bona sa rapella eng kana go yes ke le bona ntate modimo ka ke fa ile gore le wena yes o yo mongwe ha ke motho ya hlatsa matlathapelo a go ama le wena yes ke le bona ntate modimo a go no re le bona ntate modimo a kre ha ke jotsa batho re o hlatsa ke part ya o lokoloha ha dintho tsa hao because ha ba di kwala baloi ba di kwala ka o kenya sejesu ntho o lora o ja ntho o lora o robala le ntho ya o nwa ntho tseno mkhumbe ba kwala ba notlela bophelo ba hao ka dintho tseno so when o lora o ja that is why basadi ba bangata mpomotse go tseba ha ke rapela batho ba bang ba ya diphiroto motho ba ya diphiroto because do you know that basadi ba bangata ba kwala le ka diphiroto yes when o kwetse diphiroto tsa o sa ye diphiroto do you know that momamedi wa ka rata le bophelo ba bokwetse ba lo iba gona bokwala ba gona bokwala tsi ka diphiroto ka o ka dijo ka o yetsa now when o ke rapella dintho tsena mabano mametse batho ba re yes o tlile mosadi mo ara ka kamoreng ya ile a tsitseng yes le bethe ya ha ya a re bethe ya ke rapela TikTok
Dr. November a phone out that mo titla bona mehlolose a re ka more ya ka le betha ka kitsena ka totsi ya ntse rapela wa phone ya me ya neng a robetse una le bethe yes le yena a bua the same thing TikTok on tender to me yetsa yang so TikTok ye ke yetsa manta ka nai ene ke kena la fela ke qoqela le batho ma bone bile ne ke qoqela ba hona ke ba botsa hore ba ntjotsa relationship tsa bona le manyalo a bona di ba isepele ka padi ba go tsitse morao re buile ka ntho until ka 11 o'clock no until 11:30 ka 11:30 be ke re ke kwa then be ke re ke go le rappel ntendo temo di miatso a yentse mabane ntho ile nyamplesane ko bane ntate moruti pele o itse batho ba tshware di wallet a rapela di wallet tsa bona ena ha ka tshwara wallet ha ka tshwara anything ha rapela ntate moruti nako e ke tholang deliverance ke hlatsa ka ke tseba re ntate modimo loko la dintho tse tshosa le hlakore la chelete because tse ke lebeletse go bona ntate modimo le hlakoreng lena la di chelete ene ke lebile ntate modimo ke qala go ietsa ntho e jwalo and I thank God lore ha o ka ba ha ba le ntho e yetsang but ke gore ke understand matla a tlolo because a ke re batho ha ba ntse ba bua ba re moruti November nna ke hlatsitse ke sa tshwara letho nna ke hlatsitse ke sa nwa metsi a no rapela metsi because ne ke driver ne ke sa itsebe that thing inketsa haletsena I thank God ka that special unique deliverance inketsa haletseng yes ba re le banta tumdi mkumbeni batho a batla le usane ke kopana le batho o nkutlisa mambilo ka batang le hosane ke ntse tshebeletso o tla ka laboraro ke re batho ba tle ka 50 rand a ngole dintho tse tharo a iphuthele ka 50 rand a qetile a nke powder a itshele o dima 100 rand la ka ba letswai a iphuthele a nkelele tsona le ke rutile ka nthweno ka sonta if batho ba ka ba kena page nyaka ba lo sheba gore ne ke ruta ka le o tsa ba tlo tlopa ka ntho mo today ne ke ruta ka nthwena ya gore when bana ba Israel modimo a roma Moshe ka Egypt ka la borre ne ke ruta ka sonta ke re ntate modimo a roma Moshe Egypt Moshe o ile a tshwanela a rutwe boloi khumbe modimo ile a tshwanela a rute Moshe boloi because nthore no mulamula hlele fatse o fetwe no re tseba le dintho tse tswang ke baloi because le tsatsing lena ke baloi ba di etsang dintho tse ke baloi ba gona go nka skolo pata no ha mane ba I omise e bolauwe ha ba qetile ba isile ha ba qetile ba ibutswele ba ibitse le bitso la mama wena mama mo lente rumela no yena ba ibutswele ene powder ba ikopantshe le moriana motho powder e tsamaye ilo kena mmeleng wa motho ka tsela mpa ya motho ruruwe batho ba rongwela dintho ka tsela ya boloi now ke re ho bona ka sonta ke re ntate modimo had to teach Moses boloi why because Moses o na tlo rongwa lefatsheng la boloi a o nkutlo kumbe Moses o na tlo rongwa lefatsheng la boloi now ntate modimo ruta Moses o transforma kelelo ya Moses or Moses ke batla kelelo ya hao e tshwane le ya batho ba mane because when o tlo bona re wa ntate modimo ane a ruta Moses ntwena ya hore a lahlele molamu fatshe molamu fetwe no a lahlele a gemetsi a ba tshele fatshe metsi a fetwe madi ke ba bontsha ntho mo kerekeng ke re when Moses o di rutwe ke ntate modimo kere Moses na sa di tsebe ntho tsena that is why Moses a qeta la hlala molamu fatshe ila etsa jwang a ba because ona sa itsebe ona sa tsebe matlatlhao ona sa tsebe tlhaore e operator jwang but ntshanga ka tsa Moses yana ha ntsa rutwa ke modimo ba bohlale di musicians ba bohlale ba faro bona ke ba sentse ba ditsebile ene bona ha ba ka ba rutwa ke modimo jwala ka Moses yana ntsa rutwa a le skolong a rutwa boloi ke ntate modimo ba dingaka tsa faro bona ke ba sentse ba botsela de mama be di ka rata now when ntate half Moses fika Egypt ala hlala molamu fatshe Bible ire faro a bitsa dingaka tsa hae le ba bohlale ba fihla le bona ba lahlela dilo now melamu ya bona fatshe now putso gore bona ba itsebile jwa ba rutwe ke mang now you can see hore modimo tsebile hore
Moses batho ba ne ba o yang bona ba hloke thapelo Yo. lefatshe leo o yang ho lona Jesus. lefatshe leo ko o romang ho lona Yo, se lefatshe amen. la bo khura ya mane o tseba o na le kelello e operatang jwale ka lefatshe la mo mamedi wa ka rata that is why ha o ya ka rakere ke yaka yeo modimo a dumelletseng hore ke lead o tlo bona ditlamatlama tseo ke di sebedisang ke sebedisa ditlamatlama because ntate modimo ile a reveal until November ha se dintho tsohle tse hlokang thapelo because mamedi wa ka rata if ntate modimo a tseba hore mmuso tshwantsa lokole batho ba le ka thapelo there was no need hore ntate modimo a teach Moses ka lere there was no need kumbe hona sa hlokale ntate modimo a rute Moses A train Moses ka bolero. ka bolere but ntho modimo a tshwantsa e etsa fela ko re a etse jwang a mo rute thapelo ba ruta ba morena Jesu ba rutwe thapelo ke morena Jesu why because morena Jesu na understand hore tse ding tsa dintho ba tla tshwanela ba di etse ka thapelo but momamedi Moses ha rutwa thapelo ba rutwa bona ba irutwe thapelo mara Moses ntate modimo ha mo dumela mo ruta thapelo batho mo rutile se tlamatlama matla a se tlamatlama wena momamedi ka rata Because I understand that maruma Moses. understand hore marunga Moses ho sebediswa se tlamatlama le hona jwale mkhumbe ntho e etsa hore ba Kriste ba hlolwe because ba Kriste ba ya hlolwa mkhumbe la re ke ra ikotla sefuba ba Kriste ba ikotla sefuba tsamo ba sheba ba futsanile jwang tsamo ba sheba ba Kriste ba tlangwe jwang tsamo sheba ba Kriste di tšhelete tsa bona di tlangwe jwang tsamo sheba ba Kriste hore manyalo a bona qhola jwang tsamo sheba ba Kriste mo mamedi ka rata hore bana ba bona ba fetotse matlawa jwang ene to mo sheba bane wana mo mamedi ka rata ke hore runa re le ba Kriste re batla ho etsa ntho e o ntate modimo a sa kang a etsisa Moses runa want to pray for everything re batla thapelo everything khura tate moruting rapelle tate moruting batho ba ithuta hore tse ding tsa dintwa ha di hloke thapelo di hloka setlamatlama mo mamedi wa ka rata di hloka setlamatlama ke etsa mohlala David ha lolwana le Goliath David o ne tshepile ntate modimo ka tsene makatsang ha bala bukama ya Samuel wa pele chapter 17 David o ne tshepile ntate modimo ka tsele tshosang mara when David a approach Goliath before a ya Goliath o mathela nokeng o fihlang ka majwa mahlano mo mamedi wa ka rata o mamela o fihlang ka eng majwe aya leng kutima o fihlang ka mkhumbe majwe a mahlano ha qetile o bua le Goliath David o re wena Goliath o ntla ka sabohle nna ke tla ka lebitso la Jehova that is number 1 ha a re nna ke tla ka lebitso la Jehova ma gotla o bulela hore I trust God but the problem ntwa yena ke lwana yena ha e batle thapelo yena e batla letso le hoja ke tsamaya le ntate modimo o ya ntwe le hoja ke motshepa but again ke hloka letso mo mamedi and let me tell you something letso lena le ne le powerful Pulele ne enough. enough. I'm going to destroy you. But the fit a tseba hore ntwa yena ha e hloke thapelo fela but e hloka le letso e hloka le tlhaho mo mamedi ka rata ena tlo go jwetsa when tsamo bo sa Goliath ha ka batla mothola strato mo mamedi ka tso ya amorena ke swa ne re tlo mmotsa re Goliath o bolawe ke Goliath ana tla o jwetsa re ha ke bolawa ke thapelo e ne le swa ka thapelo ka mafoko a mang Dr. November le ba ileng gore ke ba ithuti kwa di university o fitlhela le gore wa rapela mara ha bale mara ba fegila ke bua ka nna mpho ya itse wa feila ga gore ga ba ba jano David ana ka se fenye Goliath ene le gore letso anasnale now dintwa tse ding
entlo go jetse re entse ba kreste ba hlole mo mamedi rena le ba kreste ba ruile maoto rena le ba kreste ba kulang rena le ba kreste ba na le mathata mangata rena le ba kreste ba robetseng dipetlele ba robetse le bo makhura ba bona ba robetse le bo makhura shanda satano ba futsaneisitse o ba hluthile dintho. Why? Let me tell you something re entse ba kreste re le ranka dintho tsa ntate modimo ra di tloelela Satan because today ona le ba kreste ba sa dumeleng ditlamatlame ene ba lebetse temane re lefatshe ke la Jehova le tsohle o e feditse doctor mamedi kopa ke tlwele ba lebetse temane re lefatshe ke la Jehova le tsohle tseholo. Doctor November moruti o mongwe a re le tsetse ile gore di diriswa ka tsela e seng male ke tsa modimo mkhumbe a re shebeng Satan o fihlile jwang. There is nothing eo Satan a fihlileng a yetsa mo lefatsheng. Satan ne le lenyolo ilanda an angel lefatshe Satan o tliswa lefatshe leo le ntate modimo le sentse le na le everything. Satan ha le kwa le hodimo wa fihla lefatshe Satan a bona dintho tseo bana ba ntate modimo ba sa believe tsona tseo bana ba ntate modimo ba sa di dumeleng. Satan came mo mamedi a re hopole it's like ona jole nka tlo ka November tsa bo ye Pretoria uno ba an overseer Pretoria ha ke ya sa next Pretoria the only thing you do I give Pretoria ke lo thola everything is in it get a sense that Satan ha lele go le hodimo o lele kuwe at iswa lefatsheng asna letho. There is nothing else Satan I created there is nothing else Satan I bupileng ka bayentse ka o fela dithotse di le teng but the only thing le today rena le ba kreste ba sa dumeleng metsing marabana le ona bile ba hlapa ka ona re ba kreste ba sa dumeleng letswai ma tla o jotsa kereke tsa bo November tsa matswai maruja ka lona o jana ba ka lona o phea ka lona o ngutlo ntate re na le ba kreste ntate ba tla bolela hore bana ba dumele di oli kerekeng tsa di oli maro phea ka lona o ja ka yona mo mamedi o ngutlisa now everything mo mamedi ya runa re le ra ska ra itsotela re qetwa ka yona ba lo ba re qeta ka yona mo mamedi wa karata that is why o sheba ba kreste today ba sotlile jwa ke a o qetela mkhumbe to shows that re ba kreste ba sotlile sheba ba kreste ba etsa le bona ba bona hore ba sokola that is why bona ba kreste ba tloela dikereke ba yang dingake Momani, libo na mpomutse. Ba away. That is why ba kreste ba tlohelang dikereke. Ba tsamaya ba ya dingakeng. Today, ba ya dingakeng tse ba tsamaya dikereke. Ba tsamaya dikereke. Because there is something about jotang hore re a sotleha. There is something about jotang hore ba tla phela ba rona botjheng. And there is something about jotang hore prayer doesn't work anymore for them. Yes, I mean, I say it anymore. Dintho tse di thapelo ha e sebetse dintho tse di ke tlo tsa mohlala o qetela when Jesu a bua le Bartimaeus or Bartimaeus o heletsa morana Jesu morada fita nke ka buela ka bona mola tse o tio bona le morito o rometseng ka o bueletsa bona ka wa bua o tla Jesu botsa Bartimaeus ho Mark chapter 10 verse 46 Jesu o motsa re batla go etsetseng a ra ke ka buela ka bona Bartimaeus o re Jesu o re na wa dumela thone ka etsama e ka etsela Bartimaeus o re ke a dumela ha qetile Jesu o re yena etsetsa o ya ka mo dumelang ka teng Bible e re Bartimaeus a etsa jwang a tutubulwa mahlo a bona o ngutlo then you go to John chapter 9 the same Jesu ya tlotsitsweng the same Jesu ya nang le tlolo e tsusitseng Lazarus le ditlhe the same Jesu ya tsusitse moradi wa Jairus lefung a motsusa but Jesu ha fihla sefofong sa John chapter 9 se hlaileng se sa bo re bona Jesu a tshwela mathe fatshe a pikitla seretse sa mathe ha qetile a tlotsa sefofo ha qetile a se romela silo a tsamaya lo hlapa mahlo a silo mame do ka rata go ba re mame modimo nang khalemele ka tsatsi le leng ke roaka di oli ke roaka matswai ke di roaka dikereke ke ratile le nthono ibo ore morena Jesu as much as he's all powerful se fofu se tlile ho yana se sobona se tlile ho yana se sabona yes ntate moruti
Sefofu se John chapter 9 se kwile ho Jesu se sa bona ne ke roka di kereke ke e seng o di roka o di criticize kereke tsena tsa bometsi until modimo mpontsha ka difofu tsena tse pedi Bartimaeus le sefofu sena sa John chapter 9 modimo re bona he sefofu sena sa John chapter 9 ha se a thuswa ke Jesu John chapter 9 ibua ka sefofu sa tsona ha se a thuswa ke Jesu Jesu mosebetsi yona ko se fa creation asa mampose ko se fa creation a se bopela tla a tshela mathe fatshe a pikitla seretse a se tlotsa ka mahlong a qetile a tsamaya he o ye metsi o lo itlhatswa ha se tloa ho Jesu se tlileng se sefofu a impomotse ga dikuku ha se tloa ho morena Jesu se tlile sentse se fofu sa ba sa lo thuswa ke tlhago now ke na le potsona if Jesu morra wa modimo ya nang le matla a o tsusa Lazarus a sa ka gona o tutulula monenwa ka lentswe le ka thapelo re bo mang o re nthongwe le ngwe re ka batla go ilukisa ka thapelo re bo mang ntate re bo mang re bo mang gore nthongwe le ngwe mkhumile re ka batla la thapelo and that is why because di tlama re di nyatsitse ntate tsa mo di sheba he di ngaka ba di nkile di tlama ba re di tlisetswa tsona di tlama tsena tse o le di roka di tlisengwa re le qete ka tsona di sebetsa kgahlano le rona ke ne ke jwetsa batho Lesotho ke re ha o tsena Lesotho kwana to kwana ho re tswa meriana Sesotho kwana o na le dihoko o na le di masatare mekuku o re tswa na o ke re ntho tsane ka o fela tse re tswa mane ke letso ke tse lo sebediswang batho yo ntate moruti ke lo tlo sebediswa so ka tropong o na le shopo tse rekisang ditlamatama di tlama tsane tse ka dishopong ka o fela tsona ke tse tlo sebediswang batho and ka bo madimabe boholo ba batho ba kenang dishopong tsena ke bana le lehloyo ba rekang dintho tsa notlo di sebedisa batho ha ba di sebedise difariki ha ba di sebedise dintsheng ha ba di sebedise dikgomo ha ona motho ya mana ba lo reka ditlamatlama tsane o ralo di sebedisa ntsheng tsane ka o fela ba di sebedisa o lo destroy maphelo a batho re destroy ka ditlamatlama rona be re dutse mona o na le ba nkutla ebile le thapelo a sa etsa ka ba botsa le no re ka re ba re founa a ba sa rapela because thapelo bona did not work for them mo mabira ka rata nna ke se sebedisa ka tsela tsosa tlamatla le ho sane batho ba batla ha batla ke ne ke ruta batho ke re tlong ke le ruta hanyane boloi o botsa pomotseng nna ke le ka etsa mohlolo ka rakereke ka hlantsha motho ke hlantsha motho ka rakereke mara ke hlantsha batho ba ka Lesotho botsa pomotseng ke hlantsha motho ka rakereke e teng Facebook ke hlantsha motho ka moriri ka tsutula moriri wa ya qetile ka ba bontsha gore dintho tsena di powerful jwang tlamatlama qetile ha qetile ka nka tlamatlama ka rakereke ba nshebile ka se mixa ha qetile ka se tshisa ha qetile ka se butswela ka fefola kelelo tsa batho mosadi ena ne ke mo rapella a founela ke nkgono wa ya ro a founela ke mme wa a re ngwana ka batho ba zone mona le nkgono wa ba ya hlanya e le ntho ke yentseng ka e le ntho ke yentseng ke le ka rakereke ke bontsha batho tlamatlama se powerful nna mkhumbela ha ke rata o ba moloi nka ba moloi ya gotse because modimo o rivitse matla tlamatlama mamelo ka ratang so lanka lentse le tsila le dutse malapeng le dauta le tshwere ba bang ba lona the reason why Satana tlo le hanela ho tlona because Satana wa tseba hore ha le ke la fihla ho nna ba tlo tsamaya ba thusa itse ka tsela tsosa mo mame that is why ba sapwa ke matswalo that is why ba tshoa motho a re ha ke batla ya ke re ke November ba bang ha ona ntho ha ba tseba thibelwa ke ona ntho tse ba thibela Satana wa tseba mamedi ha le tla fihla ho nna bophelo ba bo tlo tshentsa ka tsela e bang ka tsana tswa malapeng a lona ka nkane ha batla mamedi nna la ba ka ba batho ba rata gore se bile ka re ke ngaka tsena ke la taba le bo because ntho e ke tsebang Moses le hoja in ana rutwe boloi ke ntate motimo but ne le boloi ba bo Christ se ba boloi
ke tsa sense e ne le boloi ba bo Kriste le nna what I'm doing mo mamedi ha hona mohlanka ba ngaka ena ke tlo ba ngaka ena ha ke ngaka mara I'm a child of God ya phulisitsweng but ya dumelang tlhaong ya ntate modimo le ho sane batho ba batla mamedi nka pampiri tse 3 I mean nka pampiri o ngole dintho tse tharo o di phuthela ka 50 rand ke a kwala tshebeletso eno then ha ba qetile ba nke powder efe kapa efe ba fika ba tshele 100 rand ba iphutelo batla promotion batla tšhelete o batla eng wena mamedi ka ratang ba ntle le lintho tseno ho sane ha ba qetile ke ba jo tsore ba etse ma ba itse ke ba itse ke etsa ntho di kerekeng ke ke ba nse Facebook ske ka dia di phuala tsa batho ke ke timang Facebook jole re etsa ntho ngwe kotsi ke re etsa ntho ngwe kotsi ke ke tima Facebook because ne ke etsa ntho ngwe kotsi e ka ringa batho ba wiki ba ka isheba ba ka Amen. Katile mkhumbe. Mamedi nna ke sensile Andres November. Ke moshima ba di placing ha o tswa tsena ya Soutpan. 60 kilometers go tswa mona ka pa ke 8. Mamedi wa ka rata ka writing ke di place sa Soutpan ke dula mo ke holetse mo. Ke kotsi ya bohloko ka ska matlang. Le ka mpitsa matsetse la November yona tapa. 078 mo mamedi. Nomoro tsa runa 078 398 3446 078 398 3446 Tsedi mo mamedi ki 079 083 3833 079 083 3833 do ke rata ke ntho ke etsa TikTok a ishoka batho ene ke ba yetsa ditho tse ba sa tlwaelang ma ba tla ke sothola molomo wa stroke ona le TikTok nyengwe mosadi mo ya fetotse ke di miscarriage ka tswa tse ka tse 5 ka patse be ke ra eme o di maletswa itsa eme o di maletswa ka o tswa motshitso phu a re ke mo di maletswa a hweletsa na re monna wa tswa motshitso sho a eme o di maletswa ka tsele tsosa mkhumbe mo mamedi re ya le mo mfela mo tla ke bona ka fa dumelang Leroy nna moruti ke mo ratela honesty ya gage ene o bua nnete re le ba mamedi it's high time re tshwanetse re leboge not only by words ba di fela jalo ba le founela mkhumbeni mkhumbeni yena mkhumbeni ya no I meantsi doctor mela etsa ding ka kwano tla ke bona ka fa kgotsa re retse mola etsa gatiso fela doctor all right a re dire jalo ke Remember ke tse go menetse mo radio ba fana ka testimony go tla o re rapela motho a ba menstruate go re ntshone ba ha semaka ke nnete ke bone ho nna mona ke le kere ke kana boraro ke le sebetso ne ha le 100 rand ntate ke re ha ke tswa ka la bone ke ya memorial servicing wa tempo ha ke dutla madi ana e le ke tswa ke mo ba go stopa madi ntshetse mabane ke tswa ke ya court ne ke ya court ha ke fitla court magistrate ha yo tlo operation ya tsebe case la hletse ka 16 tsa June the November matla the November ke wa plaka ke sile founeng o ka ka koloi ena le mosadi ya itse November ke go potro sera la 2000 a re ke ne ke sa gone patala dikoloto tsa ka for a month ite e tla ne ke tle ka a re o ke bontse batho TikTok a re ntse ke sa gone patala dikoloto tsa ka for a month a re ka mora re rapele TikTok ka ba le breakthrough ya tšhelete ke go romela 2000 a ba romela mme ya ne wa Queenstown a neng a tlile o neng wa mo prophet a tsama le monna wa yo ntate moruta go qala bona ha sala ke re o itse ntho e sa le go bana le yena le monyane ka mo profeta ka re wena go tloa le monyane ka 12 years ke ka 12 years ka re tloa ka 12 years ro bala le ntho ene o le we ke family ya hao a re ever since a tloa kereke a re ha gonna nix robala o light a rulle boantate modimo ka tsela engwe e tsosa e bile ba rekile di product tse nyana ba ne ba rometse ngwana bona hore a tlatle ho sane a tlo bankela di product batho ba tlekere ke matlo di reka ha ba tlola ta majwa fita e kile mkhumbe ka ke mkhumbe mamedi tlola te majwa fita hlengate go godisa kgwebo ya gago majwa fita e fana go majwa fita go station manager at Motel FM. Thank you, Mkhumbe. Motel FM mo tswang siya go